Haga jingle kai Indian Premier League haprenga KKR persyai ka SRH. Haba pai syagna ke jingle kai ka KKR kalau khur kan amjop. Hadin bagalala bat limsok ya ka SRH da prapeuron. Haga ke jingle kai ka KKR kalau tit nengkong bat galala bat kamai tu ars paron bat habn re wicket na ki arpe over. Kan baga Sunrisers Hyderabad kalala bat kamai tang shispa arpeuron bat hab baro ki wicket. Haga jingle kai Indian Super League semi-final first leg hapren ke Jamshedpur persyai ka mohon bukan Super Giant. Haga jingle kai baro arteri ken hun kia khait da marshi goal hada bukut ka kendai peu minit. Badai haga additional minute kata haga minit ka kendai peu plus away ka Jamshedpur kala yo bentap ya ka goal pentam Lengbo Hernandez. Badai leng bagan ka goal la penlong ya ka Jamshedpur bagan khori ka nam job haga jingle kai da arla ka way. Haga jingle kai Premier League hapren ke Chelsea persyai ka Tottenham. Haba pai syagna ke jingle kai baro arteli ki ken hun kia khait film la bat pen khijar nadu basdang ke jingle kai adu bokot ka kela step. Badai haga kela mid kata haga minit ka basan peu Lengbo Fernandes ka Chelsea ka layo ban tap ya ka shigol. Badai le magane ka gol la penlong ya ka Chelsea bakan khori ka nam job haga ne ke jingle kai da shigol la non. Bad leng bagane ke jing job ka Chelsea ka la Kiew ka Kyrdan ka basau haga mi ya khin point. Haga jingle kai CONCACAF Champion Cup quarter final first leg hapren ke Los Angeles Football Club persyai ke Inter Miami. Haga ne ke jingle kai ka Inter Miami ka bade ka ken hun yele kai Messi kalamat ya nam rem hadin mukla syak pelim hakmat ka ken hun yele kai Giroud ka LAFC da shigol lanon. Bade ya ke shigol ya ban tap Lengbo orders haga minit ke basan penyau. Haga jingle kai Liga Portugal hapren ka ken hun yele kai Di Maria ka Benfica persyai ka Firenze. Haba pai syagna ke jingle kai ka Benfica kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Firenze da Laila R. Baleng bagane ke jing job ka Benfica kadang ne ka Kyrdan ka ba R hak mi ya ken point.